nkigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo, ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe dore hano bari kuduhereza n'ibindu. Iyo umuntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye, nta burenganzira bw'ikintu na kimwe. Iyo umuntu adafite nationalité ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose, ibyo bababeshya ngo iyo umuntu atashye baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubwo ibyo twatakarije ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri uru Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho turi bwongere kurebera hamwe uburyo leta y'u Rwanda ikomeje kwita ku mpunzi zahungiye ku Rwanda ifatanije na HCR rero n'abandi bafatanyabikorwa. Mu nkambi ya Mahama hakaba harashyizweho amavuriro 2 afite ibikoresho bihagije ku buryo ubuzima bw'impunzi buzabungwabungwa nta nkomyi. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Inkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe, ni inkambi icumbikiye umubare munini w'impunzi z'Abarundi basaga 59,000. Ni inkambi irimo ibikorwa remezo bitandukanye bifasha impunzi ndetse n'abanyarwanda bahaturiye. Muri byo harimo n'amavuriro. U Rwanda muri gahunda zarwo zo kwita ku mibereho y'impunzi zaruhungiyeho bakomeza gushaka abaterankunga barufasha kunoza ubufasha buhabwa impunzi. Ku bijyanye n'ubuvuzi, inkambi ya Mahama yongereyemo amavuriro ndetse n'ibikoresho bitandukanye byatashwe ku mugaragaro tariki ya 31 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2017 na Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi hamwe n'uhagarariye HCR mu Rwanda, baherekejwe na Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ndetse n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima. Centre de santé dutashye, maternité dutashye, izi nzu zo gushyiramo abafite indwara zandura zije gukemura ibibazo. Dutangiza ino nkambi muri 2015 aho abantu bavurirwaga mu mahema, twishimiye ko dushoboye kuba twabona inyubako ziboneye zidufasha kurangiza icyo kibazo cyo kugira ngo turusheho guha agaciro impunzi dufite, zibyarira ahantu heza, zivurirwa ahantu heza, aho ushobora kwicara ukanavugana na muganga nta wundi ukumviriza. Uyu munsi rero nkaba numva ndi kumwe na mugenzi wanjye Minisitiri w'Ubuzima, yashoboye kuza, ndanamushimira ko yashoboye kuza kugira ngo adufashe, kugira ngo arebe ko ibyo twakiriye, inyubako twakiriye koko zijyanye n'iby'igihugu kigezeho. Nkaba nishimiye ko bigaragara yuko 100% uyu muhigo kugira ngo impunzi zivurirwa ahantu heza dushoboye kuba tuwesheje uyu munsi duhereye kuri izi nyubako nziza dutashye. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima mu gihe hatahagwa ibi bikorwa by'ubuvuzi bishya mu nkambi ya Mahama, yavuze ko nyuma yo kwereka uburyo ubuvuzi buhagaze muri iyi nkambi, yasanze iyi nkambi yujuje iby'ingenzi ku buryo bakwemeza ko ubuzima bw'impunzi buzitabwaho neza. Twasanze inyubako bafite zujuje ibyo tusaba. Mu by'ukuri bafite maternité nziza, bafite laboratoire nziza, bafite n'ibigo nderabuzima byiza kandi bihagije kugira ngo bite kuri izi mpunzi. Hari n'indi nyubako bubatse itegura yo kwakira abantu barwaye indwara z'ibyorezo mu gihe bategereje kubavura ukundi. Twasanze bafite inyubako nziza, ibikoresho bihagije, bikomeza no kuza n'abakozi bahagije. Bitewe n'ubunini bw'iyi nkambi igabanijemo ibice bibiri, ari byo Mahama ya mbere irimo ivuriro rya ARC na Mahama ya kabiri irimo ivuriro rya Save the Children, hakabamo n'ikindi gice cyakwakira abashobora kurwara indwara z'ibyorezo zandura.
aya mavuriro akoreshwa n'impunzi zituye mu nkambi ya Mahama ndetse n'abanyarwanda baturiye iyi nkambi bakaba barishimiye ibikorwa bishya bagejejweho. Iri vuriro rizotumarira byinshi kuko n'ubundi ubwa mbere bagikorera hahandi bahora batuvura neza, ubu kandi ndabona yuko tuzoronka akamaro gusumba aho twahora, kuko we waza uremvye ari kubera abaremvye ari benshi mukabura aho mwivuriza, kandi ugasanga nko mu bitaro dufate bagushize mu bitaro ugasanga muri benshi muryama muri nka babiri hakaba hatoya. Ubwa mbere urabona ko hari haga, ariko ubu ineza tugiye kugira hagiye hakwaguka kuko hariho ibitaro byagutse, kandi ndabona yuko hose hagutse. Ubu ndabona yuko hazoba akarusho gusumba. Njya mbere bwarabutante umva bwarakuwe kubera nyene mwaduhaye nyene ubuvuzi bukomeye. Ubu nta zuba nta ntuguta, nyene hahumeka neza kubera akayaga nyene kaza neza, ubu nta ntuguta. Twashimye kubera ati byo kwiyunguruza hari Kirehe, ko Kirehe mwayungururije ngaha, umva nyene twashimye ko nyene tuva ku muhana dushikira hafi nyene ubuvuzi bwa hafi. Ninjiye ibitaro nyene nakuri twishimye kuko urabona ko ari ibitaro byiza kandi harimo ibintu bishasha, ibitanda bikwiye n'ibikoresho byose birakwiye. Muri make twishimye, ibintu byose byari byiza, harakayangana no kuri. Ibi bikorwa by'ubuvuzi n'ibindi byatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gusura ibikorwa by'ubuvuzi muri iyi nkambi ya Mahama ngo yishimiye uko inkunga batanga ikoreshwa. Dutanga asaga 60% by'inkunga yose ijya muri HCR no mu bindi bikorwa bigenerwa impunzi. Hano mu Rwanda dufite ubufatanye bukomeye mu kwita ku mpunzi, guhera ku mpunzi z'abanyekongo n'iz'abarundi ziba mu Rwanda ndetse no ku banyarwanda batahuka baturutse mu bihugu bitandukanye. Dukorana na Minisiteri ishinzwe impunzi na HCR dutanga ubufasha bw'ibanze. Uyu mwaka twatanze asaga $33 z'amadolari, ni ukuvuga $26 z'amanyarwanda agenewe ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubuvuzi, iby'uburezi, iby'isuku n'isukura ndetse n'iby'ubwubatsi mu nkambi. Kuri ayo mafaranga twanongeyeho andi asaga $142 z'amanyarwanda yo agenewe ibikoresho byo gushyira muri za laboratoire naho abagore babyarira, ku buryo biba biri ku rugero guverinoma y'u Rwanda yifuza. Ibyo rero byiyongereye ku nkunga dusanzwe dutanga. Twishimiye cyane gukorana na Minisiteri ishinzwe impunzi na HCR ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bashyira mu bikorwa izo ngamba mu nkambi, kuko nk'uko bigaragara bakoze ibikorwa byiza. Bahereye mu gihe impunzi zari mu bucucike kugeza ubwo impunzi zibayeho gutya. Uhagarariye HCR mu Rwanda yavuze ko impunzi ziba zifite ibyifuzo byinshi, ariko ko hamwe na Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi bakomeza gushaka abaterankunga babafasha kongera ubufasha buhabwa impunzi hagamijwe kunoza imibereho y'impunzi no kubashakira ibisubizo birambye ku bibazo byabo. Nibyo koko ko tugomba gukomeza kunoza imibereho y'impunzi, ariko buryo icyo utakwirengagiza ni uko icyo wakorera umuntu cyose byanze bikunze asaba ibirenzeho. Buri gihe rero abantu bahorana ibyifuzo. Icyo gusa navuga ubu ngubu ni uko muri iyi nkambi ariho ubona agaciro ka buri dolari ryayitanzweho, haba mu bikorwa by'agateganyo ndetse no mu bikorwa bizaramba tumaze kuhashyira. Ibikorwa remezo bihari ubwabyo birivugira. Ibijyanye n'isuku n'isukura, uburezi, ubuvuzi n'inzu zo guturamo ni ibikorwa ubona ko bitazasaza vuba, mu gihe mu zindi nkambi ariko atari ko bimeze neza nka gutya. Tugendeye ku byo Leta y'u Rwanda yifuza, dufite icyizere ko vuba aha tuzakora ibishoboka byose abana b'impunzi bakabasha kwiga mu mashuri amwe n'ay'abana b'abanyarwanda, impunzi zikazabona ibyangombwa bibaranga bikazaborohereza mu ngendo zabo, noneho tukazanabafasha mu bikorwa bibyara inyungu byabafasha kwigira. Twakoze byinshi muri iki gihe gito gishize, ariko turabizi ko hari n'ibindi tugomba gukomeza kunoza. Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi aravuga ko mu gushaka umuti urambye ugamije kunoza ubuzima bw'impunzi harimo no kubafasha kubona imirimo ibyara inyungu bakora nabo bakabasha kwigira bakibeshaho kandi bikanagirira akamaro igihugu cy'abacumbikiye. Uko izo ngamba ziteye mwabibonye hano mu nkambi hari afite uturimo tumwe na tumwe bagenda bakora, hari ababoha ibyibo, hari abadoda, hari abakora imirimo itandukanye. Ikigamijwe ni ukugira ngo abo ngabo bafite ibyo bakora uyu munsi babanze bateranyirizwe hamwe, hanyuma baterwe inkunga
ibyo babikora babikore ku buryo navuga burambye, bakore byinshi bishobora kugurishwa hanze, kugaburira rino soko ry'u Rwanda bikaba byanagurishwa no hanze, hanyuma kandi bishobora kuba byari umusaruro ugaragara. mwongeye kwibonera ko leta y'u Rwanda ndetse na HCR bakomeza gushaka abafatanyabikorwa n'abaterankunga kugira ngo babungabunge ubuzima bw'impunzi zicumbikiye mu Rwanda. Mwiboneye ko mu nkambi ya Mahama ari ahantu hacumbikiye impunzi nyinshi z'abarundi, bakaba rero barahawe amavuriro 2 ndetse n'ikigo gishobora kubungabunga ubuzima bw'aba barwaye indwara z'ibyorezo cyangwa se zinandura kugira ngo ubuzima bw'izo mpunzi bukomeze kubungabungwa kandi bunozwe. Turabashimye babonye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Tubitse ko ku bindi bisobanuro mwamagana nimero itishyurwa Midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.